Qancha ishlaydi? 14. 14 ming. Sizlar Moskvani sentrine tushganda navigator ishlabay qoladi, bilaysizlar, ha? O'shanda ушул navigator yaxshi ishlatib beradi. Bu Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar. Kia Rio 2022 1.6 объемda taksiga bardiq dokumentlari tayyor. Jana состояниясы ham o'ta yaxshi. Mıqta ahvolda turadi, do'stlar. Dokumentlari da o'z joyida. Mashinani mindinglar, jumishga chiqdinglar, do'stlar. Hozir sizlarga ichki salonni ko'rsatayin. Abdan so'nim. Do'stlar, balondori dele жаңы. Bunu minesinglar, do'stlar. Bahasına kelsak, do'stlar, 1900 so'm. Arenda, do'stlar, arenda. Bu mashinani. Do'stlar, bu mashinani bugun ishlaganimizni ko'rsatamiz. Qancha so'm ishlaymiz, cho'ta qanday bo'ldi jumushlari o'sha joyda. Men YouTube kanalimga ko'pdan beri video rolik chiqmay qolgan. Xudoy ko'rsa, men shu taksi joyida video roliklarni tinmay ko'rib turasizlar deb. Like bosib, kommentariy yozib, kanalga подписаться bo'lishni unutmangizlar. Hurmatli do'stlar, держатель oldim. Держатель deyman, короче. Javishtirgani. Ko'p odam bu narsani tushunmaydi, Bu chip, do'stlar, chip. Sizlar Moskvani sentrine tushganda navigator ishlabay qoladi, bilaysizlar, ha? O'shanda ушул navigator yaxshi ishlatib beradi. Bunda ketadi дағы. Бұл жағы о тамбашыға шығып тұрып, тамбашыда мынандай бар зымменен. Бұл жағы бияққа сайлады. Короче, чип, достар, чип. Бұны подробно кейінгі видео роликтерімде жақшылап түсіндіріп беремін. Қандай чип, неге іштеледі дағы. Пайдасы бар екен, жоқ екен, ошы жөнінде айтамыз. 34 заказ, 33 заказ болдым. Короче, 4 күн уақытым қалып тұр. 80 қанша заказ успеть етем бір толық. 81 заказ қалып тұр. Заказ жоқ. Чотта не олтат білбеймін. Достар, аэропорт Шереметоваға келіп заказмен, бая заказ берділі. 974 сом. Зайыштет қойыз. Дағы аэропорттан заказ беріп қойды, аны деле тарта алғадым. Тартқаны бұл қоя татта. Айланып шығауыз. Dostlar, taksimizde özüne жараша tüşüğü var da. Жолда жүресің. Алжақ бұлдағын қарабайлы қойған болсаң болды да бір қырсыққа ұшырайсың. Ошон үчүн өтө рисктүү иш. Жанагыдагы заказ тарта албай калдым мен. Кыскасы 2-19 миң коэффициентмен берди. Демек нормальный подача. Алдык. Жана заказды көрсөтүп койсом, достор, аэропорттон алганым. 1033 сом экен. Там комиссия алып 777 сом калыптыр. Кыскасы бүгүнкү шотто 1,5 миң бар. 1,5 миң бар точно. Достар, видеороликті көргенде лайк басқыла, комментарий жазғыла, канал қолдап қойғыла. Эртара камера алып, сілердің жардамыларымен мотивация болады да бізге делечі. Мен эртара жақсы качественный видеолар шығарғаны насип етсін. 756 сом болды. Где-то бір 15 минутта жүрдім. Нормально. Өте сон. Кішіне пробка болып қалып тұр, жол тұғын. Жанағы заказымыз 766 сом болды. 3-тен 23 минут өтті. 3000 почти баланс бар. Дем болды. Заказ үшті. 1,59 мен. Пусть алауыз. Қай қарат екен?
Интересно, только центрге болбосун да. Центрге барсаң просто кыйналасың азыр ысыктачы. Ошон үчүн центр жактырбайм. Дагы бир жолу айтам, центрге түшсөңөр обязательно мындай чип коюп алышыңар керек. Мындай чип. Бул чип мындай токко уланат бул жака. Короче, жардам берет да. Ой, заказать миллион дейт. Достор, анысы болбосо бунусу 2 менен берип атат. 2.6 менен. Бу дегени жакын эле жерге барат деген. Опа-на! Насиби го, насиби туугандар, насиби. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Не мындай болтат? Көз тийди. Булга атмен кылып салды. Клиентке келдик. Клиент. Здрасте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Давно? Да. Поездка по Яндекс.Картам займет 12 минут. Ваш день не закрыл. Не закрыл? Да. Сейчас закрою. Подожди. Ага. Все. Достор, саат 1-ден 42 минут, 41 минут өттү, то есть. Иш жакшы эле болду. Көп жерлерин видеого тарта албай калдым. Ну, кыскасы. Бүгүнкү доход достор 10 миңге барып калды. 10 миң. Вот. Кеде 8 миң, то есть 8 миң, бул жакта 2 миң. Үйгө домой басса бербей атат го заказ. О, заказ берди. Алдык. Досум канча иштедиң? Канча иштедиң? 14. 14? 14 миң? Ан көрсөтчү? Телефон машинада телефондасың. Бүгүн 14 миң иштедиң бе? Жок. Яндекс банкрот кылып койсоң сени. Аз көрсөтөм. 14 миң.